oyilunga lomkhonto wesizwe uThaka Nemeneze uthi kunomlungu kuthiwa uWilliam Shendler. Uthi-ke lo mlungu wafeka ama-qualifications akhe ukuba i-senior pilot, wasebenza more than 20 years, wawadla onke ama-benefits akhe ukuba i-senior pilot, kodwa kuthiwa akakazaza boshwa. Kodwa futhi manje kuyabamangaza ukuthi uDaniel Mthimkhulu ugwetshwe for more than 20 years. Ugwetshelani-ke yena? Kuthiwa ugwetshelwe ukuthi naye wafeka ama-qualifications akhe. Bathi okungabaphathi kahle ukuthi kushuthi ngoba uWilliam Shendler umlungu engakho engazange azagwetshwe yena ukuthi sengaze kuzogwetshwa nangu uDaniel Mthimkhulu. Uthi konke nje lokhu kutshengisa ukuthi abantu abamhlophe ababafuni kangana nabantu abamnyama. Bezwa ezindabeni ukuthi ubaba uDaniel Mthimkhulu lona owayisikhulu eBrasa uthiwa usegwetshiwe, ugwetshwa 20 years. Bamgwebela ukuthi wafika ama-qualifications wakhe ubaba uDaniel Mthimkhulu. Kodwa uma sithi siyabuka futhi kuphinde kuvela indaba eyalomlungu lona owekhehla okuthiwa uWilliam Shendler. uWilliam Shendler lona okuthiwa wafika ama-qualifications wakhe wokuba yi-senior pilot. Wasebenza iminyaka over 20, wadla wonke ama-benefit wakhona, kwase kuvela ukuthi hayi ama-qualifications wakhe awumgogotela. Kodwa ngikhuluma nani nje, uWilliam Shendler akagwetshiwe, yena akagwetshiwe, ukwakhe nomndeni wakhe udla imali, uphilela kahle. Kodwa uma sithi siyabuka uDaniel Mthimkhulu namhlanje sebemgwebe u-20 years. Umbuzo wami uthi kubangwa yini ukuthi uDaniel Mthimkhulu egwetshwe enikwe u-20 years for ukufika ama-qualifications, kodwa uWilliam Shendler owumlungu engagwetshwa for ukwenza icala elifanayo naleli okuthiwa uDaniel Mthimkhulu lenzile? Lokhu kusikhombisa ngokusobala abantu bakithi ukuthi le South Africa le esithi siyayithanda, esithi siyayilwela, esithi siyayikhusela, ayinandaba nathi sabantu abamnyama, yayingakhandelwe thina lento. This whole system of this country is anti-black. Everything, all the institutions, the institutional integrity of this country is non-existent. Abantu abamnyama, they are just subjects. Uma ningathi niyabuka futhi bantu bakithi, uStenhuisen lona owaqashwa kwathiwa ungqongqoshe we-agriculture, ongazi lutho nje nge-agriculture, ayikho nje into ayaziyo ngaphandle nje ngokuba nesitifiketi kamatikuletsheni. Uthe-ke sengenile naye manje useqasha abangani bakhe nabo abangazi lutho. Into abayaziyo nje ukuthi la kuma-social media bekhuluma udoti ngabantu abamnyama, beveze ngokusobala ukuthi vele bona abamfuni umuntu omnyama. Usebathathile kuStenhuisen wabafaka ey'khundleni, sebewo-chief of staff nakho konke okunye. Niyabona abantu bakithi, sithanda singathandi le country lena, we are outsiders thina sabantu abamnyama. The only people who benefit are house Negroes and their families and friends. Uyabona indaba la eSouth Africa abantu bakithi sithanda singathandi iyadinga ukuthi siyisukumele thina sabantu abamnyama, ngoba lobugwala bethu bokusaba belungu ngeke usisize ngalutho. Kusho ukuthi abelungu sobasaba impela beze besinqume sonke, bethi mase besinqumile bethatha idumbu zethu beyofida izingulube zabo. Sithule futhi thina into esilokhu esinaka, sinakana noChidima ukuthi uChidima uma wakhe wathenga ipasi lomunye umuntu wafake i-identity. Kodwa asizinaki izinto ezibalekile okuyizona izinto ezi-fundamental. Angithi vele le mainstream media, they always have topics abazosidistracta ngawo, benza ukuthi sisusa amehlo wethu kulezi zinto ezibalekile. Niyabona abantu bakithi, uma sisazothithibala besidonse ngamakhala besilukisela abantu, ayikho into ezosilungela. Vuka mntu omnyama, sukuma, uphakamise umkhonto wakho, usigwazi sitha, sife. Jikijela mkhonto, jikijela.